construint la paret del 6. De totes les maneres que puguin. I ho fan construint amb reglets i a la vegada verbalitzant. Que fan 3 i 3? Sí. Nele, no te sent? Vinga, ves dient. 3 i 2 fan 6. 3 i 2 fan 6. Mira, molt bé. Sí, ja ho sé, tenim molt de temps.